Yes, bakunze b'ikipe ya APR reka nongere mbahe ikaze cyane kandi mbifurize kugubwa neza mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Bakunze b'ikipe ya APR nk'uko twabibasezeranyije twari tubabwiye ko tugiye kurebera hamwe 11 umutoza Abdelrahim Tarebu ashobora kubanzamo uyu munsi ku isaha saa 9 ikipe ya APR Football Club ikina umukino wa Gishuriti na MATARE United. Nta n'igihindutse turaba tuhabaye rwose, turaba duhari neza cyane 5-5 kugira ngo turebe APR uko imeze. Ikipe yanyu yitwa Gitinyiro, ariko reka mbabwire iyi 11 kuyibonera mvunnye ebana, ngira ngo ni nayo mpamvu mwatinze kubona ikiganiro. Iyi 11 kuyibonera mvunnye pe, ariko impamvu imvunnye ni iyi ngiyi. Umutoza Abdelrahim Tarebu mu mikino 2 ya gishuti yabanjemo amakipe ya kabiri, yabanjemo nyine ikipe ya kabiri. Niyo mpamvu iyi 11 kuyibona imvunnye, ndetse n'umuntu yimpaye arambwiye ngo iyi 11 ugiye kuyidondosha ihe abanyarwanda, ariko ntutungurwe no kubona hafi nka 40% bahindutse. Iyo umuntu akubwiye ngo 40% bashobora guhinduka muri 11, abavuze ngo abakinnyi 5 bashobora guhinduka muri 11 ugiye guha abanyarwanda. Niyo mpamvu abakunzi b'ikipe ya APR muraza kunyihanganira ku isaha saa 9 niba ubona line-up yasohotse ariko itandukanye cyane n'iyi nabahaye, kubera ko reka mbabwire impamvu. Umutoza Abdelrahim Tarebu kuri match ya Gicumbi yabanje mu izamu Hakizimana, yabanje mu izamu Ruhamya Nkiko Eva. Umutima wa defense ukinamo Ishimwe Abdul na Nduwayo Alex. Kuri 2 hakina Umborenga, kuri 3 hakina Bugingo Hakim, kuri 6 hakina Pasi, 8 hakina Rubuguza, 10 hakina Dauda Yusuf. Uruhande rumwe rukinaho Hakimu Cyanuka, urundi rukinaho Iraguha Haji, batakisha Iraguha Fidari. Nose urumva iyo kipe atari ya kabiri completely, nta n'umukinnyi n'umwe ubanzamo urimo. Iyo ngiyo nkubwiye niyo yabanjemo kuri Etenseri, ariko kuri Etenseri hiyongeyemo Ndera nako nuko yari imeze. Uretse turebe kuri Etenseri niba hari umukinnyi wiyongeyemo, kuko iyo kuri Etenseri yo ndumva nyifite hafi, ariko niba ntarabihanaguye. Urumva izo line-up zose nizo yakoreshaga, ariko ngo igitekerezo ngo kikaba kugira ngo abakinnyi babasimbura nabo ngo bajye kuri ritme y'abandi bakinnyi, kuko abandi bakinnyi bari barabonye iminota muri Sekafa Kagame Cup. Ngo niyo mpamvu nyine umutoza yabanzagamo iyo kipe. None rero kuri iyi nshuro bari gukina na MATARE United, umuntu arambwiye, umuntu mpaye iyi line-up arambwiye ngo naka kantu nze kukavuga, ashobora gufata iyo kipe ya kabiri yabanzagamo, noneho akongeramo nk'abakinnyi nka 3 cyangwa 4 bane basanzwe babanza mu kibuga. Arambwiye ngo dushobora kubona ngo defense itarimo maduzone. Ni ukuvuga ngo impinduka ya mbere mushobora kubona muri iyi line-up ndi kubaha iyi ngiyi muri kureba ahangaha kuri screen zanyu. Maduzone ashobora kujya hanze, defense gakina Nshimiyimana Yunusu na Nduwayo Alex, cyangwa akinjiramo Ishimwe Abdul. Noneho mediane nayo umwana witwa Rubuguza na Pasi bashobora kwinjiramo na Dauda. Nyine ni 11 mushobora kubona iza guhindagurika cyane, kubera ko tugendeye kuri 11 za zindi mikino ishize umutoza Abdelrahim Tarebu yabanzagamo nazibabwiye. So nibyo ngibyo rero, ariko mwanabonye ko no mu kiganiro cy'imyitozo nakoze ndabona kimaze kurebwa n'abantu bangahera. Ubu ngubu aho nkorera ikiganiro kimaze kurebwa n'abantu barenga 200 mu minota 30. Mwabonye ko n'umuzamu Ernan Siluane yagarutse mu myitozo. Umuntu yanambwiye ko atari ubwa mbere akoze imyitozo, ahubwo yayitangiye mbere. Ubwo bivuze ngo nawe wenda twashobora kubona cyane ko umutoza twumvise atubwira ko umutoza Ernan Siluane ari umuzamu wa mbere, ikibazo yari afite ari uko yari arwaye. Urumva rero iyi line-up ni line-up ishobora kubamo impinduka nyinshi mushobora kwitega. Bivuze iki? Bivuze ngo
iyi line up dukoze bitandukanye n'izindi line up twakoraga. Ubundi izindi line up twakoraga siritu nko ku mikino iri official itari friendlies, imikino ya shampiyona, igikombe cy'amahoro CAF Champions League, murabizi ko tubagezaho line up nyine yo idahinduka akenshi, ariko iyi ngiyi niyo mpamvu manze kwiyexkiza mbabwira ko ishobora guhinduka. Ariko se ayipanze gutya urabona yabipanze neza. Biteganijwe ko mwizamara za gushyiramo Hakizimana Adolphe kuri kabiri, ishimwe kuri gatatu, ishimwe Christian kuri kabiri, uwo bita Byiringiro Gilbert Kagege amaze iminsi akina Bugingo Hakim, ese araza kumugarura? Ni ibyo kwibaza. Hanyuma mu mutima wa defense twakizemo uyu kapiteni wa gatatu w'ikipe ya APR Nshimiyimana Yunusu na Maduzone, ariko bambwiye ko Maduzone ari buze kuvamo hakajyamo Ishimwe Abdul cyangwa se uriya Nduwayo Alex, ariko ikiriho nuko Maduzone ashobora kudakina. Hanyuma kuri gatandatu ni Ronaldo Sekiganda, Mamadou Traore na Raouf Mameri Daw. Ubundi iyi uko bigaragara niyo mediane y'umutoza Abderrahim Tarebo azakoresha cyane iyi sezo, keretse wenda Dauda yimprovinze akaza akinjira mu kibuga, wenda akaba yasubiza Amani ku 10, Mamadou Traore ku 10, none akazana Dauda ku 8, ariko nyine biragoye. Gusa hari undi mwana witwa Rubuguza Jean Pierre ushobora kwinjira muri mediane, ubwo turaza kureba uwo umutoza Abderrahim Tarebo ari bukuremo, ariko umwana witwa Rubuguza uyu munsi ashobora kugaragara muri 11. Turaza kubirebera hamwe kuko nanjye ndaba ndi kuri stade, ndahagera hakiri kare cyane kugira ngo turebere hamwe nyine abakunzi b'ikipe ya APR mbabwire uburyo bimeze. Nta gihindutse nyine ndaza no kubaha 11, ndaza kubaha 11, ndaza kubaha highlight z'ibitego. Hanyuma ku mpande ni Amani Michel Kodio Kan Michael amaze iminsi acisha Iraguha Haji, urundi ruhande Sheikh Jibril Watara ndetse na Uyaremye Fidari ushobora kubanza kuri point. Ariko hari ikitonderwa ku bakinnyi batatu. Umukinnyi wa mbere ni Ronaldo Sekiganda, umukinnyi wa kabiri ni Jibril Watara, umukinnyi wa gatatu ni William Meritogwe. Aba bakinnyi bombi ari batatu bashobora kutabanza muri uyu mukino kubera ko ngo umutoza ngabona ko bakinnye imikino myinshi muri sezo ishize, bityo rero ngagomba guha abandi bakinnyi umwanya kugira ngo nabo bagire imikino mu maguru, ariko bidakuyeho ko Sekiganda, William Meritogwe na Jibril Watara ari abakinnyi ba mbere b'ikipe ya APR Football Club. Izo ni impinduka mushobora kubona ndetse na line up ishoboka ndayibahaye. Ubwo reka dutegereza ku isaha saa 9 turebe icyo umutoza Abderrahim yahindura kuri iyi match ya APR Football Club na MATARE United yo muri Kenya, umukino wa gishuti Inyamirambo ku isaha saa 9. Kwinjira n'ubuntu keretse VIP na VIP ni 5,000, VVIP ni 10,000. Ndabakunda cyane. Ibiganiro bya siporo nakagaruka kuri KSTV Rwanda. Asala Vista.